Iri ni ijambo ry'umukuru w'igihugu nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame yavuze kuri uyu wa mbere ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2025. Aha ni mu nama ya ISCA cyangwa se International Security Conference on Africa. Havugiwe byinshi tugiye kurebera hamwe muri iki kiganiro. Iyi ni T-Zone Media, ndakwibutsa gukora subscribe, like, nogeye kure. Tuzajya tubagezaho amakuru atandukanye abaye imyidagaduro, amakuru ya politiki ndetse n'ayandi yose mashya. Inama igomba kumara iminsi 2. Muri iyi nama kandi hagaragayemo imurikagurishwa y'intwaro zitandukanye zikorerwa mu bihugu bitandukanye higanjemo bya Afurika. Gusa cyatunguye abantu harimo nawe uri kukiganira aka kanya, ni uruganda rwagaragajwe rukorera mu Rwanda intwaro rwa Rwanda Engineering Manufacturing Corporation cyangwa se REMICO, ruherereye mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo, umurenge wa Masaro, ahazwi nko mu cyanya cy'inganda Masoro. Izi ntwaro zikaba zikoreshwa n'igisirikare cy'u Rwanda RDF, Rwanda Defense Force, ariko bakaba batangaje ko zishobora kuba zinagurishwa mu bihugu by'ibituranyi bihuje ubushuti. Uru ruganda kandi rwa REMICO bagaragaje ko rukora ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo by'abasirikare bajya ku rugamba, ibikoresho bikoreshwa mu mirimo ya gisirikare ya buri munsi ku munsi, ndetse n'ibikoresho bikoreshwa na Special Forces. Uru ruganda rwa Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation rwagaragajwe ko rufitanye imikoranire ya hafi na Israel Weapon Industry, uruganda rwamamaye cyane rukorera muri Israel, rukaba rukora intwaro zitandukanye ndetse rukaba ruzigemura mu bihugu bigiye bitandukanye higanjemo ibya Afurika. Uru ruganda kandi rwa Israel ruri mu bufatanye n'u Rwanda rwa REMICO. Iyi Israel Weapon Industry cyangwa se IWI ni uruganda rukorera muri Israel nk'uko twabivuze, akaba ari uruganda rwamamaye ikirangirire kuza mu bihugu biganje bifite inganda intwaro kandi cyane kuzikorerwa mu gihugu cy'u Rwanda. Intwaro zemejwe ku ruhando mpuzamahanga wazujuje ubuziranenge, zikaba zemewe kuba zakoreshwa ku rugamba ariho hose mu bice bitandukanye by'isi yose. Yewe ikibihamya nuko izi ntwaro zidakoreshwa gusa na RDF yonyine, ahubwo ni bwotamasimbi ntibajye bazitangwa, kuko IDF, Israel Defense Force, nayo ubwayo igisirikare cya Israel kikaba kizifashisha mu gihe cy'urugamba aho byakomeye. Uru ruganda ushobora kurwumva gutya kagira ngo ahari rukora intwaro ziciriritse, reka aho waba wibeshye cyane ndetse waba wishutse cyane, ko abari bari muri iryo murikagurisho beretswe imbunda zikorerwa mu Rwanda, imbunda zitandukanye ziri mu bwoko butandukanye, harimo nk'amapistori, imbunda ntoya zigendanwa, akaba ari n'izindi mbunda ziri mu bwoko bwa offset rifles, imbunda nini zikoreshwa ku rugamba zikaba ziresa muri metero 500. Hagaragajwe kandi n'izindi mbunda zikoreshwa na ba snipers, hari mu bwoko bwa IC sniper na RD sniper, zikaba zifite ubudahangarwa kuba zarasa muri metero 800 zose. Izi mbunda zombi zerekanwe muri murikagurishwa. Izi mbunda zombi zikorerwa mu Rwanda, yego wabyumvishe neza, zikorerwa mu Rwanda mu ruganda rwa REMICO, Rwanda Manufacturing and Corporation, I mean Rwanda Engineering and Manufacturing Corporation. Uru ruganda kandi ntabwo rukora izo ntwaro tumaze kubabwira hejuru gusa, ahubwo ngo na mashini gani ntibakirushya bajya kuzibariza iyi bwotamasimbi, ahubwo byose ngo byabaye made in Rwanda. Birashimishije cyane, ni ishema ku Banyarwanda, kuko muri mashini gani zikorerwa mu Rwanda hari nk'iyagaragajwe iri mu bwoko bwa Negro RMG. Kandi uru ruganda yemwe nta nubwo rukora izi ntwaro tumaze kubatangariza gusa, ahubwo uruganda rwagaragaje ko rukora na Night Vision Sight ya Night Vision Goggles,
akaba ari utwuma dukoreshwa n'abasirikare kubona neza mu rugamba rwanwa mu ijoro. Iyo batwambaye baba babona neza ari ku manywa, ndetse uyu mwanzi abaye atadufite we ushobora kumukubita rwose wimazeyo wese, kuko wowe ubona watabona. Utwuma rero natwo ntabwo turi mu byatanzwe, ahubwo u Rwanda narwo rukaba rwariyemeje kujya rutunganya ndetse rukora utu twuma dukoreshwa n'aba basirikare ku rugamba rwanwa nijoro. Night vision sight and night vision goggles. Ngiki cyo bita kwesa imihigo. Turabashimiye ko mwakomeje kudukurikirana Unity Zone Media. Ndabashimiye.